ngoba inhliziyo iyathanda. Why Ngakho-ke ngisho ukuthi ziningi izinto ekufanele angabe abantu abafikayo bayilalela kubantu ababaficile. Inkinga bona sebehamba phambili. Simileke sithuli-ke manje. Namgodla yethu sithuli ngasibatsheli. Ngoba manje boyazi. Kodwa masulalende uyabona hayi ngeke. Iyageja. Hayi ngakhuluma indaba ende kakhulu. Iyageja. Uzibedlakazi bikhona. Uzibedlakazi bikhona. Okusho ukuthi uthi abantu abafikile sebe ijubane elingaphezulu kokwenza manje. Kakhulu ade ngikhuluma nje angisazi bengikhuluma kuphi. Ngithi oyikamgugu. Ngithi mina kufana nomuntu ophenduka namhlanje. Uyaqeda uhamba amavisit wonke umhlaba. Kanti ufuna vuthwe tempeleni lakhe. La aphendukele khona athi mayibhabhadisa wathi mina la ibhalisa la office wathi ngowasevukani noma ngowasemseni noma ngowasethembalethu. Uma ebhalise lapho akahlale phela lapha ethempeleni la azavuthwe. Bathani banika inkonzo nje. Kuphi ethempeleni? Uyafika usefuna inkonzo. La ikhaya kuhlala iminyaka ewu-17 sikhulu. Uhlala iminyaka ewu-7 uma uphendukile ungayiphathi inkonzo ufundiswa uqeqesheke ngokusemthethweni. Manje ingozi leyo nto ngoba lo muntu uthefika la uqeda iminyaka ewu-7 seyashumayela abantu balalela ukushumayela kwakhe useganiwe seyamthatha bamgcoba kanti akazilutho. Abantu sebezobuza kumuntu ongazilutho. I-wrong lo nto. Kanti kuneminyakanyana ukuthi 7 years obuyihlala la ikhaya ulalele mawuphendukile ukugana kona kukephi lapho usalindile nje noma yibo angani kwakubalelwa lokho ukuthi ungafike kanti la uzotshontsha intombi ebese uvela usuku uhamba mawuphendukile uyahlala ulinde lo 7 years uyophela usucacile ukuthi uyasonta noma uzotshontsha intombi ngoba ngeke uzulinde manje uze intombini uyeke ukuthi onemali udidisa abantu abazali bese kuwenza isikole khona. Ngikhuluma mina ngomthetho ukuthi ngomthetho uhlala 7 years ungenzi lutho la ekhaya. After 7 years usuku sekucacile ukuthi lo muntu uyamthanda uShembe uyiNazaretha akezile ngenhloso ezithize. Listen ethi nenkunzi bedlakazi bikhona. Hayi izinqunywa amakhanda kodwa ihlezi lento zala ekhaya phela ngesikhathi sifunda ngithi thina sikhule emathempeleni savuthwa sahlala khona ngesikhathi kukhulunywa izinto ziyaloda abantu abadala ade sikhula phambi kwabo bekhuluma izinto ziyaloda siyayibeka sigcinela ukuthi maze sikhulile sesivothiwe sefuna siyithulela abafikayo sibathulela manje inkinga siswele sobathulela wona ngoba bayahamba ngejubane banishiye emuva sila nje thina base-Harrismith bo kodwa fangabe beza kancane emva kwethu manje sothina ayikho esizoyenza ngoba bazoshemba bazile kunina futhi nenyuku banayo manje bazothi uzosenzana ungenamali sikhuluma ngawo manje nonamali bakubukele phansi kanti ukhona indaba emva komuntu omfuqile ngoba ngesikhathi ungekho khona into ade ezithola lezo zinto ziyadinga ukuthi uzithole nawe ukuze ukwazi ukunika abalandeli.